Wemla ek Mookaiaw ba nujol ki sunga ulang ba wat lagi Paidbah le Kham Shngain na kejingdon ki polis Outpost hakatan Khappud handai ki kampenroi pat kidang sateng hakate kitan Khappud keba ulang mi khmat habakren halo kejing Paidbah kamtam halo upur usam uba nujol ki ulang ba ula syong jingilang berkesoka la laisen haduk menta batla kami enti berkesoka kan simkia ban penbaik no ini kejing berkesoka asam kenang ba ki Paidbah berdana Khappud kin syong suk syong san ula ong baka surok dang sa kumtu watla ka jingdon ka polis Outpost kala yarap nama ba kamdon syu ka jingwantu na ki polis asam na ka jingdon jong ki polis Outpost ha baratu psiar bat hamukro ban ai ka jing singanya ki Paidbah akate ka thai ula ong bagi kam bakang san ki bawla presyang manyakren berkesoka ban wanra akate konsensi ki kentup nadu ka koit ka kia ka puli puti ka umbam umdi barki surak nalo ki wei pan Long mentar lah bang jai at least murang nagling tungil persyang ban ya syong meeting na kumbal laisin ay imta ting expect bakin sa persyang hiban ya so ika tu issue juga border oi kumlong mentar ki development ru ki bala nagling jongi laga government la persyang ban le kar bangila hopefully bangin salah iban so ini ka issue juga border issue ki major development ni kumulong menta ngidang shamjing tang bakini ki bolong minor development mah developmental project ikito la persyang ban wanra but kumulong menta shadu station time what said to kashnong museum ru persyang ban peri kat bangila nagling jungi kan kini ki major developmental kum ki surok kito kidang sa teng kumulong menta ki bala ngila persyang aga por rejungi Police Outpost kay rap hai kinong song mo kawan keberengkong kawan ra di Shngain bat kebaar nadu badon ki Police Outpost ngi labba kamdon shu kataka jingwon to nagliang jung pulit asam ki kani kajiya bet tang nagadaw bangi don itu ki Police Outpost to kedai hasil itu Police Outpost ke Police Outpost kumlong ta ngi don gawe po barato kitu hapo siar hapo ngi hejan khat kasla indon da border Outpost padha mukro indon kawiga border Outpost ibun ki issue jin syang la da persyang manikren adu ki moki ring pai nadu ka health sector ka irrigation sector ki bubun ki bentang ngirang dei ban le ngli ngajung mari kumulong mentang la persyang man ya iskon akaba kumunga oi pimene sa stang gitu ki kita ki major project ki ba ngimpat la ban simra hidup ta tamangi kermen ba in the next few years pengila ban implement no iraki project bagi kuat